Hello, my name is Esther Mutesi and I'm the Executive Secretary of CYCO, Child and Youth Care Organization. I'm inviting you to our presentation event where we'll be talking about the role of CYCO in solving the humanitarian crisis in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, which is South Kivu. The event will be held this next Sunday, October 3rd, 2021, and it will be from 4 to 6 p.m. Meals will be provided and it will be held at Cedar Park Church in Bothell. Please invite your friends, invite your families, come and let us support us and support our organization for the big cause we're working towards. I hope to see you all there. Bye. Salut à tous, je m'appelle Lisa Omulisa et je suis volontaire dans Child and Youth Care Organization. Je suis ici pour vous inviter dans la présentation de Child and Youth Care Organization, en bref CYCO, C-Y-C-O. Dans cet événement, nous allons parler du rôle joué par CYCO en solvant les crises humanitaires qui sont causées par les guerres civiles dans l'est de la République démocratique du Congo, ou connu comme le Sud Kivu. Cet événement aura lieu à Cedar Park Church ce dimanche le 3 octobre 2021 de 16h à 18h. Votre présence sera très appréciée. Que Dieu vous bénisse. Et il y aura un repas spécial. À bientôt. Shalom shalom bwoko bw'Imana, nshuti bavandimwe, mazina yanje banyita Bisetsa Ntwari, nkaba ndi umuyobozi w'ishirahamwe Child and Youth Care Organization, CYCO mu magambo magufi. Nkaba rero ndi hano mbatumira mu gikorwa cyo gushira ahagaragara ibikorwa CYCO cyangwa se Child and Youth Care Organization imaze iminsi ikora mu burasirazuba bwa Kongo. Nkuko mubizi mu burasirazuba bwa Kongo hadutse intambara yibasira ubwoko bumwe, rero bituma abantu benshi batakaza ibyabo, abana batakaza amashuri, abana bagira imirire mibi, ababyeyi babura ico barya. Rero CYCO cyangwa se Child and Youth Care yafashe ya mbere mu gukomeza kurespondinga cyangwa gufasha abantu kongera gusubiza mu buzima busanzwe. Ni muri urwo rwego rero tuzaba tubaganiriza ibintu bitandukanye n'ibiha bikorwa muri Kongo n'ibikorwa irishira hamwe ririmo rikora. Bizaba ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 guhera saa 10 kugeza saa 12. Itorero ryitwa Cedar Park ahantu muri Bothell. Ku bantu bahazi adresse turaza kuyibohereza kuri link. Muratumiye mwese, tuzaba dusangira icyo kurya n'icyo kunywa, ariko kandi tunaganira. Muzumva abantu benshi, muzumva ubuhamya bw'abantu benshi batuganiriza ku ma conflict cyangwa se ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana babasha kutuganira ijambo ry'Imana ridusubiza mu ihumure. Please ndakwinginze ntuzabure uyu ni umunsi mwiza Imana dutegure kugira ngo twumve uburyo Imana irimo tworienta gukorera muri kiriya gihugu. Ubwoko bw'Imana, Imana ibahumurishe. We support Child and Youth Care Organization. Nous soutenons Child and Youth Care Organization. Dushigikiye Child and Youth Care Organization.